Dia deh. Enggak mancing ora-ora. Mancing. Ayo, apa lo? Ayo. Terus diselara. Ayo. Ayo putar gas. Cari. Selesai. Iya ini beda arah. Iya. Aku namanya udah kabeh. Iya itu tadi. Petai hujan. Sudah. Ayo mancing ayo. Ayo. Njar. Iki nang wis kita. Wis kita lah. Ini dong. Mau masuk toko aku. Tenan dia mancing ayo. Barang nanti. Tamburi dah. Tamburi gini ya. Yo. Loh, kok rame rek? Malam. Oh, Pak rek. Nah, ada. Anak sok. Mancing nanti rek. Sumber kan. Loh, Pak rek. Kawan tekan rek tanggal. Ya apa, mancing ni? Barang aku, ya rek. Barang ni. Ya rek. Nanti ada mancing ya. Tunggu dah. Ada nak bono. Ada tunggu. Iya, aku bego aja. Ya wes. Ya itu saya tahu. Wes, kalau kita lah. Ayo rek, iki wis mari tuku barang-barange. Ayo wis. Ayo. Nak mburi ayo. Mancing. Mancing. Mak rek ada mancing itu rek. Patek wis mari. Mulai pancing. Iya rek mancing rek. Ayo. Ayo. Coba wai. Dia kajing ni. Terus. Mulai. Oh no.